abrantie na yes wakobo boxing no wedding kuku no onko asole of Philadelphia me mayem investigation nyina anaka wako asole of Philadelphia daka papa Steven Adom chedu aka abrantie no ye boxer kwara ko beba koyi ni nwodi a kele no na anopa no mebe ye video Adom maye ena me ka se mesen ababie ma ba be ye video bi mu efa brantie bia oye boxer akobo boxing a walusu enkrofo asomu didi ya papa Steven Adom chedu a atem adentia Ghana fo ni bi se abrantia ne de sticker ye Philadelphia sticker atale 7 to ena Philadelphia so boloni ade ya wanu binti wadi nkuku odi a na on de ho adapa kwa akoma ya papa Steven Adom chedia hwa ya wade bi owa na se obi kan ya na mi osofu kum chacha mi hu nimdie ni nyansa ewom ya bloggers fo woni bi ebi se wiase e ba ya ntiwe obi tumi di obi din efrodo wo bra woni pa no woni mu hwe na odi obi din na odi akofrodo nanso na nipa ne da ne mpa so ebra bi abrantie bi ko takwa oso evangelist ekwaye crusade awoko yusu midin kumchacha wanfanye bone de but me won kana ha na nkrofo ofra me sofo yeso wabatakwa wabatakwa wo bra na me won kana ha tama minya ne telephone number me friend na me bisa ansa de na oyesa woso wo midin ni wa akire edu yusu midin na ebe mu anya crowd wonim say ye tumeche an robesefo na ebi ese police atade ni soja atade ekuta AK47 sa AK47 soja fo ni police fo pe ena yusu nanso ye tumeche an robesefo no se soja uniform police nanso no wonya soja fo nya police fo sa brantie na yeso wakobo boxing no wadi nkuku no onko asole of Philadelphia me mayem investigation nyina aye investigation onko asole of Philadelphia anaka wako asole of Philadelphia daka papa Steven Adom chedu aka abrantia no ye boxer kwara ko beba koyi ni nwodi a kele no me mayem investigation onko asole ho number 2 sa abrantia ni mpo okọ asole ewo wa asam kan okọ asole wo mpa ena okobo boxing ena owi ni ya ko de enu nyam hye na ebere Ghana onfa mre papa Adom chedu a Ghana dimu na ogina ena ko de enu nyam na eba na number 3 Israel fo nyame man wo kan Bible no was Zechariah chapter 2 verse 8 ya awurade kachile Israel for say edumonyam ti na masoma mo that de wode ne nsa kamo no wode ne nsa wo minyame ye ni kosua Israel for ye nyame man nanso Israel for ko okun bebre elusu ye ekọ wokun bebre ema won di nkukuo elusu ye eti ebebisa say tam no na
onyame nye nyame yana na wonyame na wonye nyame yana nanso Israel fo tumi kokko Joshua chapter 7 onko woko ema edu baabia won lusu ye ema Israel ni bi ana papa bi afra na Akan akowia gold edihie ni botom ema gold no okowia ye no edihie ni botom no ema Israel fo elusu wo okonim bebre ene ade na ewo de ntia Israel fo no elusu ye ewo ni consequence de ntia won lusu ye da bia ya na meka se osofukum chacha memenam wo no ya na me pa asofo nka bom epa asofo nyina because nyame djuma na ye eti na wo steady a sofu bia asem maya mabe condemn ne da because me nye temu afo me nye judge nyame pan na ye judge sa temu dadu na nyame ba na wo se sofu asomasi me nso ma wo mfiri me a ono na ye judge sofu bi owo kurom wo asem ba ya na Ghana for se me ye pi arrow na meka da bi me pass off wanim guase tie me pass off we fi se wi ase e before na nkasa ya pani pase ye da bia ni pa ekon nanim a na ye twe ni ba chile na e before wo su ban bi we ye mu a da bia ne mpa ebo ene de opani seni nu abeto fom sof kum chacha me mpa nsa da ka me mete wono se me pass off wo se ye pa asofo a ewo Ghana ha sabe ye kan won anim Bible mu pa anim Bible mu a da ka me metumi abome ho abaso aka se me ni Bible mu pa a metumi di quotation am on left and right ba wo se unua na agu unua ni mu ase a emfaso ben ene wom ana unua tofom na wo peja wonso ebe wie wo sen na ewiase se de ensuo ye no sa na ye wo wiaye eti na ye nkrofo se sofukum chacha okasama sofo mi yetu ya na kamme mbese me pe wan sofo ba ko pe a wo be ba bonten abeka me na wotwe bosome ya osofukum chacha wo ma miska 1 cedi anase bosome dua ya wadi 20 cedi kura ema me but me sofo bi asem eba ya na sebe yo wo ye nyame nipa 87 otofom kura sese ye peja no sofo ben na me obetumi aka me otu ya meka ha me na mo me won chile me yo sofo kum chacha me won chile me I am so blessed na di nyame e di ama me bia na wode ya che me mani so di ami wo bia ye me dia mani so sofo ben enu obetumi aka me kum chacha boso me so otu ya meka but asofo nsema eba meka ya papa Charles Ajenasare tama okoka no kokofo asem ayeba ye me na me bom modern left and right actually nsemu papa Ajenasare me na ehia bebre ya bisase sebe mpreduasa mafofo wasere ne 1 cedi da anase na sama eba ye ameka saye no 1 cedi mpo sebe wama mi bia me mpesa adia sebe mpreduasa sofkum chacha me mpa ya sere me won kire me yehia me ya papa Ajenasare no kokko isu bai ya papa sam kwanchi ankara sebe na nsen a obi di nsan betoto ne so ne ade sebe me beka bi ema Ghana fo twa me adapa ya bisa ya papa sam kwanchi ankara se me asase we so wa ma me 1 cedi da ama me 1 cedi kurada ya papa Lawrence Tete tama na sam ba ya enkrofo twabo no social media ni TV ni ade sabe sofukum chacha ye me interview na me ko interview me kan wasem aka no kure wom ni ade ya bisa ya papa Lawrence Tete se memenam wo no 1 cedi kura wa ma bibi wasase we so da ya papa badu kobi tama sabe okoka santefo asem bi ebre bi ache na enkrofo twabo no ya yembisa ne bisa papa badu kobi se me sofukum chacha me nam wo 1 cedi mpo
wa me bi was asase we so da ya papa Archbishop elect self wa mo issue ye fa na ba ho ba yi sabe me kan ya ma Ghana fo obedi matem betwa me bisan say one city kura wa ma me bia ana bosome sa sofo amabubu ndin ni sofo bi a maka na sem no ya bis asa one city kura menye sofo a me ho kire mi o ehia me that dia me pese me kan say sa brantie na wakobo ne boxing no yenye papa Stephen Adom chedua ensi nchen na Israel fo mpo ekwo wokulusu bebre papa no a wakobo boxing no onye Philadelphia ni onkwa soli wo Philadelphia what you say na to de bia enkrofo bi tumi hihye ne ma bi ase na on pe obi ahwe ase ni nanim gu ase but the American say papa Adom chedua oye wo man untumi ntene ma fo mo da ade asofu kum chacha ma wonu no oye wo man untumi ntene ma da nyame hiraw na urade nye okase me yesofu obi a me mpesofu obi anim gu ase ene na hwe ase efise wiase de ya ne so ogina wono so hwe yie ene wan hwe ase wa ma wonyonko ntwa nkwa a wonso untwa enkoduda me de urade ga ye me bia me danasi praise God nyame hiraw asomdwe nkan share video yi na enko ema obi na obi nso enya bi me da say God bless you bye. I thought my ailment was medical, but no, until my daughter dragged me to this hospital. Prophet Dr. Abednego's teaching hospital, where they apply castoplanto technology for treatment. And by castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, I know you want to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020 859 9576 or 027 897 7215. Yes, Mone Jumo.